هذه المشاركة بالنسبة لي كفنان من الموصل مشاركة جدا جميلة. شاركنا بها أخوتنا وأصدقائنا من أربيل واكتسبنا بها خبرات، وتعلمنا كذلك وصار بها تلاحم وتواصل ما بين أهل أربيل وأهل الموصل. وحاولنا نوصل فكرة من خلال مزج معالم الموصل مع معالم أربيل. ئەمڕۆ وەکو گەنجانی هەولێر لە کۆلێژی هونەرە جوانەکان و پەیمانگەی هونەرە جوانەکان هەستین بە چاڵاکێک لەسەر دیواری عەدادیەی کوردستان لەگەڵ تیمی شۆڕەشی مووسڵ کە بەیەکەوە دیوارەمان هەڵبژاردو تاوەکو مێژوویەک باس بکەین لەسەر هەم هەولێر و شاری مووسڵ کە لە سەرەتاوە لە 5000 ساڵ بەر لە ئێستا هەتاوەکو ئێستا وەکو مێژوویەکی کورد باسمان کردووە لەسەر دیوارەکان. موقعیت ما بهره بتر ویگا و توازنت وانایت تانک بینه و با یت ارزانتر جلی هاتنه برانبر وان سالت بوری گلک ارزانتر نمشن بجن سعر وانا نزدیکی 40 ساده هات خارج بر وان سالت بوری. برای قیرانی شول گلک باشتری بی برانبر ویگاوی گلگی هادی خارشول سال برای قیران هند جارا سال خلقی دجارا مالت خواب بدلت که جارا مال خطر آی خواستم ویگاوی نه ویگاوی هندی پیبقاتتن ممکن خواب بدل نکن ویگاوی ولدی شولی مش گلگ ضعیف بی و کرید مش گلگ گرانه. Und wir sind hier mit 7 Personen, weil wir haben Spaß auf die Weihnachtsmärkten. Noch nicht vielleicht. Ein bisschen, ja, es kommt gleich vielleicht, aber ein klein bisschen nur. Ja, und darum kommen wir mal gucken, wie... Wir kommen aus Meerbusch Land bei Düsseldorf und sind gerne hier auf dem Kölner Weihnachtsmarkt, um die ganzen Attraktionen zu sehen, wie zum Beispiel die Eislaufbahn und ja, das Fest der Liebe zu feiern, Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl.